Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн ушул 11 август 2023 жыл. Азыр биз ушул Ош шаарындагы Амир Темур деген көчөдө турабыз. Мына маңдайыбызда турган бул Пушкин мектеби. Эми мен бул жерден эмне айтайын деп турам сиздерге? Урматтуу көрүүчүлөр, жана ошондой эле мен ушул видео менен атайын биздин ушул ажообуз президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрылайын деп турам. Азыр сиздер мына көрүп турган Сулайман тоо биздин мына Оштогу эң көрүнүктүү бир тарыхы бар бир тообуз да, Сулайман тоо деген. Ушул жер менен мына көчөнү мындай карасаңыздар, мына түз эле келген көчө дагы. Бул жерди биз мына губернаторго кирип чыктык. Ош областынын губернатору Жантаевге кирип чыктык дагы, кирсек, алардын немесинде карамагында карабайт экен бул жерчи. Шаарга барсак, шаардагыларга да карабайт экен бул көчө. Анан мага бир нерсе кызык болуп атат. Бул көчө шаардын ортосунда туруп, эмне үчүн же областка карабайт, же шаарга карабайт. Анан бул жерде ушундай бир суроо пайда болду. Анда кимге карайт депчи. Бул көчө демек Садыр Жапаров Нуркожоевич бул сизге карайт окшойт да, бул көчөчү. Азыр ушул көчөнүн азыр мына акыбалдарын көрүп атасыздар. Машинелердин жүрүшү ушул. Канчалаган машинелер азыр талкаланып, ходовой кетип, мен билгенден бери мен ушу балалыгымдан бери ушул жерде чоңойдук, ушу шаарда. Ушул жол деги эле бир оңдолгонун көрбөдүк да. Ошого биз сизден суранат элек. Кудай буйруса 31 августта сиз Ош шаарыбызга келе атасыз. Экинчи борбор болгон. Ошого сизден сураныч, сиз так ушул Сулайман тоонун ушундай бир мурунку аты Калиелин көчө деп коебуз. Азыркы жаңы аты Амир Темур. Ушул көчөдөн бир өтсөңүз, ал жакта бай күзгүдөй кылып туруп, жасап туруп, ушундай бир кофеңизди коюп коюп, машинада кетсеңиз, кофеңиз кыймылдабай тургандай көчөгө салбастан сизден сураныч. Ушул көчө менен өтсөңүздөр. Биз сиздерди 31 август күнү ушул көчөдөн күтөбүз, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич. Анан биз бул жерде ушул Ош областындагы ушул губернаторго кирип айтканыбызда ал бизге карабайт деди. Анан биз эми элбиз. Мен бул жерге жөндөн жөн ойноп келген жерим жок. Бул жерге ушул жерден жашоочуларынын суранычы менен келдим. Азыр мен сиздерге бүт ушул толук жолдор кайсыл жерге чейин кандай болгон. Бул жерди биз Ош шаарынын так ортосун Ош шаары дебей эле, бул жерди биз Афганистан деп койсок деле жараша берет да. Ушул. Мынакей. Машиналардын келген ушул. Ходовой эмне болот адака? Талкалантабы? Мынакей көрдүңүздөрбү? Элдердин баары нааразы мына жердечи. Бир ыраазы болгон бир адам жок. Ошондуктан ушул бийлик өкүлдөрү ушул жерге келип, ушундай бир ошол бизге чейин ошол шаардын территориясына чейин болгон жерди бизге асфальттап бериңиздөрү суранабыз. Ошол биз элдин көйгөйү менен келатабыз. Бул жерде ушул элдин баарды ушул чакыргандары менен келип, мынакей элдин баары азыр айтып, ажарыңыздар. Жада калса бул көчөдө азыр бизде мына жерде азыр 2000дей окуучу окуйт Пушкин мектебинде. Жада калса ушул жерде мына бир зебра жок, же бир знак жок. Мынакей знакты караңыздар, мына темирди. Мына темир жер, мына жерде темирдин өзү турат, знак жок. Мисалычы. Бул жер ошондо мен түшүнбөй калдым. Бул жер эмне өгөйбү депчи. Мен ушундай эле ойдо калдым азырчы. Азыр ошондуктан мен сизден ушул нерсени суранат элем, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич. Ушул нерсени жакшылап, көңүл буруп, ушул жерди дагы өгөйлөбөстөн бүтүрүп берип коюңуздарды суранабыз. Өзү негизи менин ичимдеги турган көйгөй болчу. Бул нерсени мен айтайын деп жүргөн элем. Ага чейин мен айтканга чейин ушул карапайым элдер ушул жерде жада калса мына айыл башчы, аксакалдар соту турат. Булар өздөрү кайрылып чакырганынан ушуну чагылдырып берип коюн деп чечтим да. Азыр ошондуктан азыр биз келиңиздер, мына өздөрүнүн убалы кандай көйгөйлөрү бар. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Ben Dikan Kısay
ayılını Asakola Sotun Toragası Musaif Madam bu. Bir de sizler kelgan yerimiz o'ta quvonchda bo'lgan sebebi biz o'tgan yili de shu yerga bir ukamiz kelib bu ko'chani tortgan, suylashgan biz. Suylashganda bu Sadir Nurko'yevga обращение qilganmiz bu yerdan. Что мне de 2000'de öde ballar okuydu. Mektep. Ne de ya znak olsun ya bölek olsun. Bu köçe ögey köçe. Yetim köçe değil. Yetim köçe. Yetim köçe. Sebebi birden kança deputatlar çaylar otar. Kança bazı şeyden boyalar. Çok abişşani. Bir de bol biz etten bürüşken kırtlarız et. Udan ki çaylar otar. Öte bunlar yol keser. Şimdi bu azı çümbetrarızda şimdi azı gibi mezgirde hani bazı köçelerde Kırgızistan özü asfalt jasetirgan bolup nasıl Sadir Nurko'yevich özü buga kirishib jatat endi. Şu boshlagandan keyin ertamizki ikkinchi bor bo'lgandan keyin bir buna Süleymanov UNESKO'ga kirgan to'g'ri ha? To'g'ri. Buni tuz o'zidan chiqartirgan ko'cha, mana UNESKOga kirgan, oraki to'g'ri olib boradigan ko'cha. To'g'ri. Shaharda ko'rka bo'lish kerak bu yerda. Yo'q, bu yerda tag'ida shu shaharga borsang bizga qarab aytdi. O rayonga borsang bizga qarab aytdi. Bu yetim ko'chani qaraytirgan bir esi bormi yo'qmi buni hozir tushunmayapmiz. Shu yer sizlarga qayrilgan sebebi evda atindan qayrilyapmiz. Buni marshrutda qatnayotgan marshrutlari atindan bir gaplarga bizga javob qo'yapti. Bular ko'chani o'nda tasinglar yo'q degan so'zlar bo'lib turibdi. Endi kimga borishimiz tushunmay qoldik. Najaka Devoga borsak bizga qarab aytdi. Bir o'la ko'chani boshida kichkina yer bor. Ne shaharga kiradi, ne qishloqqa. Shu yerda bir yama bor. Şu yamaga shahardan o'tgan odam bir lapatga asfalt ekan boshi o'rayotgan. Qilib aytgan, birozgina biroq qo'yatgan. Endi bu yerda qiladigan odam topish kerak. Endi Qirg'iziston o'zimizga yakamenda bo'lgandan keyin biz o'zimiz qamz qilishimiz kerak. Shuga men va kelajak muundarda mashal yo'lda tegiz yurib, menda zebralarni qo'yib bersa, menga bir svetofor qo'yib bersa, bolalar o'tatirgan ketadigan. Bu обязательно bu yerda avariya bo'lsa, bir bola o'lsa, undan keyin bir jalb qilsa keragi yo'q. Shu o'limga borsa uni olib olganimiz yaxshi degan o'ydaman. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Keyingi so'rovni biz ушул жерде айыл башчы mikrofon uzataylı, özünüzü tanıştırıp koysanız, atı jönünüzü aytıp. Assalamu alaikum. Ben şu Dikan Kışlak ayılının ayıl başçısı Yıldaş Bakmal bolum. Bu köçe azırkı günde biz şu yerde çoğun aydık. Bu köçeni qaragan adam bolbay kaldı. Oşağa prezidentten suranıp ketetlik. Şu köçeni bir gelip, özü maşinası menen ötüp, 31 Ağustos'ta geletken, ikinci Borborga, ipodromga baratken, hem ipodromga baratken de bolacaktı. Polny jakşı asfalt kılıp büt. Güzgü kılıp koyuşkan. Güzgü kılıp büttü. Şuradan bir suranatlık prezidentimizden şu köçeden bir ötüp şu yolumuzu bir sıra araştırıp verse, bu köçe remont bolboğundan bir 20 yıldan aşık verdiler. 30 yıldan aşpagan bolsa 20 yıldan toşun öttü. Şu yolda bir sıra qarap verse jakşı bolatlar. Marşrutkalar, başka transportlar var sizlerge gelip bayılatken de mi? Havaoy meselesi bir yerde ne oldu da o marşrutkalar demle Aqtabay kaldı okşaydı bu köçeden ötürüpçe. Bezilip kalıp turda bu жерден катташтан да la. Hazır hem aslında gelgene şarga salatta bir yakka salsa nesi çok bolup kaldı. Yolun şartına tur gebeye kaldı. Yol degenge bolboya kaldı. Adırdın ile yoluna ile yol alıp kaldı. Rahmat, rahmat. Aksakal бұл жақтан дағы bir неме алып қойсақ, сізден ушул жолдың ушундай көйгөй, ушундай болуп атканын боюнча көз карашыңызды айтып койсоңуз. Meni göz qarashim shundayki, qancha yildan beri bu yer qilinmasa, bechora hamma mashinalar motayini urib, yorib, qiynalib o'tishadi. O'zimiz qo'limizga kelgancha to'g'rilayapmiz yerlarni. Araba men ko'tarib chiqib to'g'asiz. To'g'ayapmiz, qilyapmiz ana shularni. Baribir yana endi asfalt qilmaguncha bo'lmas ekanda, biz mehnat qilganimiz bekor ekanda bu yerda. Shuning uchun so'ranardim shu yerlarda chiroyli qilib shu hech bo'lmasa sentralniy ko'cha bu yer, hamma yerga boshqa yerlarga ham shu yerdan o'tiradi mashinalar. Shu insofli mashinalar chiroyli qilib qo'ysa, elga ham yordam bo'ladi, hamma yaxshi bo'ladi. Shuni so'raman. Ушул жол өзү негизи ушул территория ушул биздин губернатор, Ош областынын губернаторуна карабаса дагы ушул губернаторга биз кирип айтканда губернатор ушундай бир аракетимди кылайын колумдан келишинче деп Минтранска неме кат жолдоду. Эми мен ушул жерде Минтрансты
ушул кат жолдодук дегенде ушу Минтрансқа айтат элем да. Урматтуу Минтранс Текебаев, сиз мына 3 километр болгон туннелди бүтүрүп алып туруп эле немеден өтө звезда болуп Facebook, интернеттерден мындай боло бербестен сиз мындай жерлерди да караңыз. Мындай жерлерди да караңыз. Маселени чечип берсеңиздер, биз сизге 2 колдон лайк басабыз.